NPP NDC no appointment no more casen ko resign aka wono na ka yaba pa ku faro na wa yen pepe pame na ka yawo to etimi su ya make no say government asia na ko ma kan na ide a resign na ko me mu no yeso ye wu se ye be ye but na say ets ni so e ni yer be yen bua bia ku faro ma yi do ma ma ombra yen do ma na sa appointment square 3 city the top one person no to medium me to test na say first purpose na wa city wasere da we what let's come to my press I do about to say na ko sala na mutete na ye ti ye sa ye ta ku ye o fira ko ya no president ya ye po bi fufro a o beti ma boy group sabro jire kwa na di ba ko ma wa no ma boy a na fa ko si wa the banana kwani afa kenten 1 million this is 3 million 2.8 enti ye bra ye ntimi on free ye no bra bio ye no bra bia ku fa ma yi joma ma on bra ye joma ma na sambra anya se bi ye di sini anya se bi ye di si omo nyina ye microphone anya se bi ye di do ya ku fa do ye na nye me na pa me ba she ni 10 pesos grand na me bag she ni me bag fita na pa me buy ko ansi pa me pa die obi be bisa no se ne ma ne boade be be bisa se ne ma ne boade e wa tina ska so ma e pressa e do aba to so na ko sala na mutete na ye ti ye sa ye se ta ku ye pa o fira ko ya so ye bre be da se Dala no, for the what na ana for the dey uncle. Gali say ye bre boys, street boys ye bre. They say omu mi duku amabo pa, o ti say ye bre pa. Stand and come we ti asesi a wan si di go to. Come to me. Ti asesi a come ya duma bi kwa come ye. They say duma na ebi wo. Ofa, kaya grow si agro bi am wo. O ti schedule. So ye bre pa. Every Ghana for we should be come here. Say papa no be see from now pay fufra. Your mama go and fancy. Ever go be fufra no agba. President ya ye go be fufra. How be ti ma boy group. Sabro chire kwa na di ba ko ma wa no ma boy ya. Na fa ko si wa. Say o ma ni e prepare. Ebusia for Ghana yebre yebuso Madam Wasi, na lo sun sham le juma pa mo ye. Say see anu abawi o man ni pa pa see anu fu awoto no see akosoro baby so ede nti say no yes say Ghana funde ya botre na 8 years no enso 8 years no so amedi ambeto ma na meeting na say me am hwe me wo chia chia me no na say meto am NPP dia and Samiara because say see and be obeto bia ya tum ukoto angwa say angwa na 11 million think I not 11 million at day then you do we say see appointment square 3 city the top one person no to medium me test na saying first purpose na what city wasere da we what city 20 pesos oh what city say no boy dey eti e pa e gba no say see and ya to am na wie eni say ba ni chanu for you 8 years no o chanu ya eni me e ba ye wa ukase no ukase Ghana for ebre na Ghana for ebre na nipa no to no hwe na yebre a wo hwe UK a oba yo tena so hwe na otumi ye ni wasi enye boni ade na ye nkwa ade mo de omo ye na enye yi a omo pese omo besi wakasem sebe ye Ghana penifo no de to say je kwaso abrochi no abonu tunu resign no oba obi be mo dia sikeni bi sebe ani si awuye penti o resign o kachi opese on dia ntuasi ansa ana se osuye so ebia obekase on so no ni tuni dia eti empire ye bo an say etias no so na ye hu de be ye because me dey me kan say nka ken no nko resign because ono show sika samson ya dade no ni hu so na ken no resign ya kufa do na de ni to ho eti o say NPP
NDC no parliament no more kasa ko resign aka wono na ka papa Akufo-Addo na wa ye ne papa me na ka ye wato etimi su ya make no say government ase a na ko ma kan na ye dey resign na ko me mu no ye so ye wu se ye be ye but na say etias no so ye ni ye be ye wo be che dey an ko be ye oh say me tumi che TV so me tumi che ba me nim dem be ye so wa wo sha wo che o komi ka che hwe scared go see I tumi top you tumi top you water 20% tumi top you water 20% si to 2024 sana watu abako no say we demonstration process Akufo-Addo kopua sabi ta sa che ya penifo no o mu jini fiso parliament fo betuma bo ma na fiso enti woni sa constitution okay ebi no minim enti pa e bo no say e de o twa ba no twa e etias no wo twa asa wo no nya ko resign so wo twa Ghana anu enzi pepepe aye juma si le boni tumi nya akomapa etu ka say o ni aminim say adi wo montunu ye ma resign no obi bi mo montunu ye ye ni bi mo ye what you say eti say be ka say onko no ye ni bi mo se ko ni ye ni bi mo kura on fra ko ye say ye ni bi mo ade ti na so on fi so so ubisa say omo motwane na acheda yesa na ka say debi ni say o say obi akofa enema first on the price akofa de 2 cedis obi a odi aba waton abi a 230 220 wona akra ewo ho na no beko 220 alichobeko 250 no ekoko santi no customer na auto ade wono no fancy ade me me kwa ade na obeto ade mo me si 220 onye 1 week po na wasaba na me si 250 a ose okono untobim ebasa na wo no mama wo se bia na no boy do na nyesa kromu no no de kosoro ti sanity na fo ne buo ti papa ye se omema nyoma na akosoro da bi Ghana fo bi ndu epose enema akosoro nti se le nyoma ne kosoro se ni port ye so Ofori Atta eni Akufo-Addo who petition who person be say are they supposed to resign and omugu so entwas Orizao wakunye so why then wakunye Akufo-Addo kunye no kunye odide na kunye hey amema koi obi san kan che obiem it is casual so the whole chair ti well you know bio loko wono mitimo ontopeko ti oyeyu na 8 years no so no ko afa ti o che se Akufo-Addo de wokum ye wie ti yentwe na o ye kwa ne yempo o yentwe na 2 years no ma yempo na ye wusi 8 years asa why ti yentwe 8 years ti Ghana for ye nim say yet held da ti yesre yet na held na 8 years no so na asa ti we better also apart Ghana for na cho say yesre yet held no yet na held no sa 8 years 8 years ni we pe we dey new heaven be fine na you help do that number 2 frozen no me dey amwa chere say onu de yentina he oni musa Akufo-Addo ma yeyi no ye ma omuntina ye sere Ghana for yentina he oni na 2024 ye benya heavy bi akwa na ye to aso ebusiafo Mira, the we are in Sway Esifa Bay. Now at them who are saying soon, and then the one from me and shades the pa, their own fraud bill. Sunny say hunty, and I'm in fraud of it. Abraham see the area. Let me jaw what to coin, and I'm a catcher say, Kofan needs roofing system for no matter dying so my and I'll go for a quantum for my tamaquel for no matter dying so I share then you. Now Mira needs roofing system for some walking. A damn pan, a dance from what tinching, as I said, one na some boy dance my yen. Or they would see. Unim says they say, Come wire thing, and I will
adeɛ nso a ɛwɔ sɛ woyɛ adeɛ a ɛbɛtumi akyama wo yie ɛno nti ɛna mehyɛ wo sɛ kɔfa neat roofing system foɔ na nka ɔmama yɛ adwuma yi man akyea nanso emu yi neat roofing system foɔ hɔ nko adeɛ ɔmbɛtwa ne neat de ama yɛn enti ɛkɔba ne sɛ wopɛ woodwork metal trust rain gutter rich cap valley IBR IDT DSR ɛne pii ɛkeka ho deɛ a ɛneɛ na to nsa frɛ neat roofing system company yɛma wo free estimation ɛne free transport ɛna afei nso yɛbɔ dan so ma wo a ɛkyɛ yie paa ɛne gye sɛm a neat roofing system company ɛde aba ne sɛ wɔde promotion kyɛnkyɛnkyɛ paa na wɔde aba seesei de ɛfiri saa bere ɛkɔsi sɛ yɛbɛdi bronya bɛwie no woba neat roofing system company akakye sɛ yɛnkɔbɔ wo dan so ma wo a akadeɛ a wode bɛbɔ wo dan ne so pɛ ɛna wobɛtua ka na yɛdi w'akyi akɔbɔ dan ne so ama wo free a wontua hwee asaman kɛse ne mpatam neat roofing system for abɛbie ɔmonkrabata ne bi wɔ park so Protoa station hɔ a store number 44 a yɛne GRA office ne di nhwɛ ne mu emu nkyerɛmu biara no frɛ neat roofing system for ɛwɔ 0553 817122 ɛna 0557 453973 Neat roofing system, and quality is our hallmark.